ke siyabonga futhi navitamin uyitholile mfethu iyona le Express 10 ngiyabonga ufikile mfethu ngiyabonga futhi navitamin la uyena mfaka Dlamini siyabonga Sure. Igama lami uKunafo Adlame sibangifundisa itende ngilayita ngiphela ngodayisa amakhepha ngisuke ngifundisa ngawo itende la ngiphethe ama-A16 amabili ane-price engafani ngenxa yama-condition awo enginawo so lela ngaphansi lela ngaphansi iwu-7,500 then lela ngaphezulu ingu-8,500 so iwona lawa ama-A16 amabili esiwadayisayo khona i-68 khona nama-E96 i-68 u-10,500 ongekho negotiable ngizokuphendulela wona wabona ngaphansi uthanjani so imhlana lama-keyboard lawa kade ngiwavezile so leli ka-7.5 inesilicone eningi la angazi indaba kufaka isilicone la kunesilicone sase si-plus to 7.5 because kunento eyisilicone enyana la then nangala does have silicone nalena lapha ekhoneni but into encanyana silicone ekhona but yona le ngala lo 8.5 i-right kakhulu nale e7.5 i-right which nile silicone yona yenza ukuthi ingabi u8.5 ibe 7.5 le